Tenge kamsa tharing ki ngindu siga pheba tenge changma lol ka su shigi tharing ki ngindu dikhar ko le baleng chogi pheche chbathi ore samge tu par down jishi thumbnail dan title la signe kasa nyimani sum chigi ngene ni lenge chola Instagram dan Facebook thola ngarang gi jema ngindu che tola thiwa thileng gi le sin songe thugudu ani tiche to lenge chola envelope se da dewe thiwa yangna thopa yangna thugu chungchu la envelope de sam kani khari thigiya ngala chi corona da shide lenge somang bu shu chigi ngala thiwa tangso mi geju laks ki ngala thiwa kursura ani songsa thongma de thiwa kurnya changmalola ning thakwa ni katin che shwe ngala dus thiwa kurwa de la ngarang khari chorsu shi baina lenge so dus mangbu chi ngala thiwa kurwa de lenge so gi ni gi channel la thunan chi gi tu mi gi phege to ni injila be de la kyapyor chi gi ngara shukshmu pe chorsu an di ka chor yan chembu shu ke sura ani songsa lenge so changmalola kyaptu katin challenge shwe la so ani nganzo thiwa thilengi le sin di ko chu gi tingyon na kisi lenge so nganzo channel to thema thangbo phe 로 차르드나 다시들에 예명을 좀 쓰기요. 아주 된다 직낭라 인도니 균에 베게톤이 인지장이 답시 치기요래. 링에서서 베게 신기요보다 베게톤이 인지장되나 아주 채널 돌 인지 subscribe 치르나 쉐라. 아니 디셔라 가상 얘기 인도 타마 사간치 나올라 도어레지나 인게 컨디 캡고레레 디토라 랭게소기 캡교르 당 가뮤슈 쳔부시운 당샤 아니 대체들라 나랑기 니만치기 닌동 땅에 망슈 초야야 닌동어들에도 아니 subscriber 사와 총미 사와 양페 망부슈도 아니 랭게 창말로라 welcome or welcome back to my channel 랭싱이 투도 아니 라스타 닌동 고즈기 Lasso lingi an tiwa tilingi le sin di ko chugi tiwa changma ye gi lingi so che de la shagi an tiwa kurnye gi ming ba byo che tiwa thangbo di ani what motivates you to do all this awesome teaching activities lesra ni in this isra ni gi lopthi chidang chura yi laptang changma gi simshu di khwani ra du le tiwa zo de re shira ngara chibaina rangi thanda ngara ani gombala lega che de sa chura de la ni gi lopchu chungchung khaje ba khonjol la tani ngara le simshu di ra du len shini tu dra kain shibaina soso chungchung ga bui changdan chi gi thoni jang ni le ra ta gi number gi lap kyo chura ta digang la ngarang khari samgit na khon number gi lap kyo di lekwe cha khariyo bata ani digang la ngarang chik thanda bata chorgyo jurwa dine this chik thewa yarge this chik tangore jing tu chola condition ma nga pen tu sare le jurwa te dine symbol sha dine gi ngara le simshu ta khonzo chedu chik chewo khonzo le igi kha ya teaching fun ra now ki condition tu sare le jurwa ta khonran zara la tani ngala simshu ti li du le ni to ho dire sha Dicela ani kasan sagan nangdu tutu inge thoni kecha shetang the pendo chembo shira chungsons jimeni dun de namthang tutu inge thone shetang thoni ni dun shiksoro nang la shira laso yin de yin gela thiwa kurwa de la tujinang ani ni ki jima namthang la du yang na yang ngaso chala sinyo du shopping mall ro da tinde do la chimbaina ngaso inge condition ya bore la tin sangma yin thung ligire kisilinge so tinde ko la shede na phege thoni inchi ngan channel to la subscribe na ni shuru na shei laso dijela how to use articles You are very helpful to me. Thanks. Tashtile Visra. Tashtile. Thongmatela thank you. Ranking on Suki channel dipe pento budu le dila. Ani articles letting on the engine la a and the ledil kurirwa. A and the manzo payewa china vowel sound yuna anti shimba consonant sound samala a jar lene dus yorerwa. That the a the and the chitang pugetola kari chongorina shingso. 징지지오 싱시시오 아니 싱시시오 레디 총고 들어와 딜레팅 간조 믹스가니 particular 지간 게시고 말라 penetration 파길라 포무직 둘레나 포무수요 하고 말라 딘데로 지디 아니 consonant 당 vowel khare dilatani a 당 angerere the le디 조 khare tiore particular dile 지간 게시기나 아니 달레 tiore 디가나 탄도에 십자 아니 년동 직다 직 lobsen roji godna ni del I card la link shago ni dawa khashi chingyo na digorla articles to la dedicated video nyindung khora rang chedu chik soyore this irna dijela kirang thongmar gela namdu kangen cheshu country songam lesra the this chik dung do chhedu the rolling is a tiwa this ile ring bu chado gore inani khaje thungdung sha thwe gi thamshi chigi ngara nidon chopke lo la gigin che ko chui ani nidon chopke lo rang la ngara tholop the gigin jon chine the tininga khapdu lega che ko chu de gigin sawa sa ja nyamnyong chi me jo digang la
gomba chikla lega chegi khugab radio sambula nganzo surla di yo marerwa lopta khali na susu taw yang mangbu yore ani yang nyamnyon jing gewishing number yang mangbu yore susu machine ba ne geje thisa do da ta changma yore ro anjida ni lapsa de changma pheba do ra nganzo geje she khoda jik de la da kange dinda thing marwa ngala kange thangbo cheshe de khari this shu baina nga 시자니 인사 시자 부모지 인디 선불라 야가게 다 아니 인지게 안 벽에 디마드신 거 말라 내가 내가 지서디 라 먼저 아니 충충 망제 정말 보이니래 네팔 내려와 손상 콘저기 코란서야 당보리 어디 벽에 야고 마시마체 네 네팔리게 마시마체 아니 장아이디 인지 장아이체 다 딘데 도지게 고다체기 강이 티스 테스트라이네 다 탄다 먼저 벽에 양 시와체 나라 네팔리 탈라템비로직시 안 인지 양 먼저 다 두스치니 야야 치니 다 티스 콘저 로 토에도 the basic reading the story reading 딘조 콘저 야불로 토레든 쉐라 니게 강인 조 오데레샤 계제 koda tema te di dang ani ngarang chikanye theorejina ta surla ke cha thesa megyo ina susula de pa na ra if there is a will there is a way li dor susu chik chide na en chima thwe kharugo jmin dora di thiwa thangbo de ro simshu khone ra ta koran jula mashem ba kanye khariyo ba susu chorre ra ani degi thola susu gege chasana ra janga gege 윤종 치교다 게겐 제신버 갑술라 시한디 백카리샤 게게 윤종 치든 아주 디디 치고래 디디 치는 펜도그래 근데 치고 요래래 지글럽그러 딱 뉴스 치가 되디 참불라 아니 배 칼로르 카가다 말 민두더와이네 카즈 뒤즈지기낭라 딘조 상마 컨디션이 장교 상마 수수 쭉 두사리로 딘조 배 따고 두드라 아니 이내양 강이 상마 동네 치마트에 기민들아 랭에서서 기게 남겨 봐이나 딘조 디스트릭트 나샤 오리지나 야부 들어와서 투불라 삼나시당 오리지나 그래서 티네 can you be my future tense tiwadi hame tache is it important to learn English grammar to speak English fluently grammar is for writing wa inchi ke ngazo kaptu kya chigla datu khechim bu re lesra yang datu ti thie je bu chila khechim bu re lesra ta datu le ding anzu inchi ki kalore chashe yang ignore chima thue ro jira anzu di yametang ma thue ro jira ine yang datu ke cheshu ro jikten ni thangbo go chugyo ne re samge mindro kan shu pen nganzo datu rang la shu kya wara jina grammar mistake chagre ni dende chigna tense to way grammar picture chidang to way na phajo del khoda rang mare le dende yo mare ro nganzo ngara hine samsam mangbu norgu durwa datu gi chidang legi so mangbu che andi samsam nganzo Facebook the Instagram na la post log du sambula wala nganzo caption to the nor sigre ina yang the grammar norjo di nganzo la mitange la khoate thung mindo le na ha khu do nganzo ale di dilaya gi thapshi chik chi du yana nganzo je nyopcha do ji gyaw do de sambule inji ki gya po thugo na khandar datu di ya ma do ji tis chago do ji na yang khoda de te thu do inji chu nganzo Kirik jeans of Kodate Mateji, Rasonsan grammar, get cheshu the mare. Inayang Takda Jikshingi by Nata, Kadine A plus ra A1 ra, Unko Gen dojig ra, Inayang Tango Susu inji gap shoda ra, Shamba Dinzula grammar some terang, some tang de wine susu gagre inji gage ra, Tashasho and Tangan Yoputula, Simshu Changi Roshi, Sonza, inji gap show, grammar digi you melishida masi wache gap show, and Tiditambulea, Udran redera, Tango Toma Jangu in a tissue. Grammar kissing Norgu yobo in a tissue, Angela, Shini Jigla Tumbarajina, the candidate to the Nankari Nordu Jixirishida Dolani. The Netherlands Yarke Tanga Yorine, Toma, grammar rang, Tambo in the Shida, Majabna and Tigreal and Shiraine and Kachimbureda. And which is the best grammar books in India? Leshwa Jaganangla, Inji Dadu Janga Gitabi Akshukari, Leshwani, Tabni Shuin, the Lingasolra. Chick Narang Chukjungi, the Tolok Dudu Sambuling New Year. Ren and Martin nature, right? Ren and Martin Naran Chandunganyama Pentogo Chungso, and Nipati, the Ryan Murti Gaji, Tepch Dora grammar, Drani Tabia Budul and Shui. Dijala, when do you have available online class? Lishwani, Chadog is in the Kadiro Jiktonga Yorel and Rishwanga, and the Chinda Guadi Ringlangi, Zendani.
teaching by ro than the tigi reading basic reading class ring anjo dung dang articles do gyuni ani logai la shukya che ani thunda do la chikta ro chini thanda jenda tu thi de ro ani jima tawal la thanda khante do chime nge thanda diga la seda ke tang me khisi lenge so dende chi khende bai na anjo yang channel yamene nge Instagram ki handle de la shabo lenge so Instagram page nangyo nge channel marngi ke profile la chik zero nang da ra kisi follow nang de na nawa do ina follow nang na share ra ngi Instagram ani Facebook de to la ngi sera tangi alinge so nyam do chine de was nang shuru na share ra la so ani dijela what is the best way to teach quick and learn easy English right inji lel how 장애 당 아니 라포섬나 칸데도 지기요레 탑람 칸데도 지요레 레슈아 다 인지 라디스모 아니 먼저 랭게 소소 카릴라 슈킹이 도데 인지 먼저 젤 시레와 listening reading writing speaking 다 시간 냠도 로직 치고이나 렐하슈 랭게서 남 유니 정달 practice 먼저 라이케릭 심바지가 인도선 몰라 먼저 자가낭 로 인지 망부 데오리지네 먼저 카시식 자가기 단도야 보기야 도움도 알아 카이슈베나 디게들 먼저 장 samsamyang me yodo che yang na shingi mindula ni de chiksemshu nyung the yodo da yang na jongdal nyung the yodo shtoara dalap ko sambarajina lengi zogi mangchewa chik susurangi sulalap kyu dila susugi the students lore audience lore denso motion bache kunzo gi gyogo kharre to need kharre to diha koni ani chikla barajina yaku yore samgudra ani kiselingi susu jangde yona thingsa online class pemanguda injinang le ne ya ngara hine online class tande inde tagiyo ngara susu tande dile yarke chewa khawala tamodu lecture ani susu gi engineer te thanda khwala yo bache shinde yona online thola thadola dinde ya test le ndura susu gi level khwala yo me lecture dinde ro jing nang marajina ani shemba ngasuta khadine ya labe lel hashe ro ji khandiyor lawarajina chogu chungchung la labki yona chik remove down pictures the drawings tensu nyamdo thu parajina yahuyo relen dos chinjik shwe ani how can I improve my English within short time how can I improve my English la de tiwa osmang budrangi ilen samanyam de geche dingyon la shibana shi inchi la de sambulanga zo zel shi gi thoni shi gi yore reading writing speaking listening la ni ta tuje chungchung tuje de korla ta tuje lenge so chido tuje tungdung la de da nye chido tuje tungdung la de this khaga de gi yira songza 인지 장도에 보이나 땡상당 먼저 탑람 빼만 보여라 된당 먼저 다 롭달라더니 록답 찍고지 균이 잠고 말라 먼저기 때문지 따와라지나 인지 때문지 따더라 니마직라 키셀링에서 때문지 따기 플랜 로직 디기요나 차시 디기요나 디 인지 때문지 따와라지나 양나 땡에서 먼저 유튜브 videos ta pemang buta gurera ani YouTube video inji kurang jamye ta nge ina phege thoni 직 라베기 탑시 취리서 물링이 코다데로 벽에토니 대화요 장이 두슬보로 이네 행수수기 단다 english101.com 레 lingua marina 레도 요르더라 콘소기 American English 대랑 랍기요장 콘솔라 follow 직나 와라지나 콘소기 인지 깨갸당다 남규르 컨티팅도 디 싱기르와 텐데 닌동 대도 아니야 인지 깨갸베 right gabele de sambola susu masurle ropa me sambarejine ngaran khabar de yoyo barwa nyam de yana shego jik de yoyo barwa tinde gala kama chus to ji inji jaege practice chongdar chewre jina ta khari kor lage je shewre lene topic ni mindu sambarejina susu kor ne ke je shewa nga dini nga thanda dichigi yu nga jama dichingi thugudu legero yana nga ngi khala ka shubi di len tinde rojiga ne thapse chewre jina ani thiela nima chik chik ninto do diary do chik thia ko chugore jina ani nga zo BBC learning lane da English logai gi di mangbu do ara articles pe mangbu do ara tinjo thapse chik chiwaina aphen thogure smidu lasolingi ani thiwa jama di please explain had been and have been how to use and when things lishwa have been has been the future had been the have been ni future condition chigo yo relen tiwa durwa tajidam ni been la dingan so be la d la digi past participle chajigi mo sumba di chagorwa the have been had been la di mangcheo jingan so khadi future chigire thuigi thidu sambula continuous tense yo ra che simple la di the present
perfect continuous sina nganzo have been yang has been tirwa the have ni khadi phiju chigo yo thing so ni de I card la link shago di ni del siruna del ni shifta dishi gerwa the had been the kurani ge past tense la tigo yo rata kisi past perfect continuous tigo na had been ani present perfect continuous tigo na the plural form na na have been the dil ade sambuti skot ku dwara ni ge thing so la ni ma tenses kang la chuju chicks ki nyindung ji soyo dinang la lingi so tense ki ta yewa changma kor la chik shingi re din nyindung ding de ai kar la shaw lingi so chik zero chiterwa le hawo chini shuba ina present perfect continuous tense din so chidane namgyung so ki cha she wake up so la pe phijo chimbu ro ching mar ina yang samno tang ne phijo inde ching mar de ra ta ikje kam bol da le na da thigu yo parwa so continue la na have been la ding so dingyo ni pas ni lega chigi yo bache ti tharung ya lega chideyo na penacha shanangi gi dusla warajina I have been teaching for 4 years I have been teaching for 4 years le nga lo shine igi lapde lo lega che labe gi godi lo shinyo ni jugyor to ara ine thanda yan chido tinde do ji imbarajina have been nantiere had been digarre nyuma chire derwa pas ni gozure ani lega di pas rang la jong sa gyodo ta pas na lega shemba chig machinyon la thangbo lega di jog sa gyodo penachashina I had been teaching for 4 years when he visited this komba ra ko komba dinang la le di sambola nga karere lo shi ne lega chi di yo le ra o den de roji kan shu paina ani districta ko ra yo re chi yo let's link next to the would could and should modal verbs your wrong and so they go la nyen thung le yo na they go la thiwa do chi le dro modal verbs ki kang la nyen nyen du shifta ji so yo leng so ki kisi they go la si to na could would should thing so nam ni khandi pu chi go re la shi do ara I cut la link sha go di chi si ro na da leng so dinang la bet ya ga shingi le thandangi kamani nan de shi ya wa le ra na so odi chi si ro na Tine, how do you teach pronunciation to kids, especially with different accents? Accent le dunga zo ke gi dang le di kudu ra. Ta penchina American gi inji jadang khaga yore, British khaga yore, Indian English le ni tan kya na inji jadang khaga rush do ara. Ta dinde mangbo ji gi nanglo ni gi pronunciation chi kurang gi jadang tyon dan di khandi lap ki yo le shwa. Ni gi zo shu bai na accent chi rang la shuk jeu me, khan shu bai na nga zo lokdep kha sama British English ka ji syllabus logic tempe to ji yo pato che yang azu timute ta go chue le la di American English che yang azu jaga na inji ke kyap dam bet kha gash to ara I am to going there to nga da phagi train le dus to ji jag do ara so san de mang accent chik particular chik la shuk ma chaw chi chidan ni chik ki kurangi pronunciation khandire do ra tide do chik la shisha ni ani chik labe gi thapsi chi gi ro shimba man so accent le to ni ya intonation la ro da changma ta go thu re ro sonza chik kurangi kisi pronunciation di gi khwa chik chi gi du na ro ani di dus rang chi nam gyu ni do dang tro dus rang chi lab gi yu shwe ra Antugu chung ne di ngara ine nganzu ki di nganzu pheba thanda pheba de engineer di ne mem din zu malagi Instagram na nga chik chi thong so Tibetan le ni Tibetan plus English le ni ta dus do chi charu da ra ine yang ni gi inji gi ji jawra ji na kwa di leng so la rag maro le na yang na inji mi ji kora yin ba ji ne ni gi phije kwa sta te thu re sam gu dra thende do chi Tine difference between send and sent wa SEND and SENT le khepar khari yo re le shwa SEND send le de chidang nga zo tang wa le de chala tang wa ngu tang wa shu tang wa le de khur wa present tense na SEND D thamal le jo mang chho ji verb na in this present tense re de wa de ki past tense la SENT T mang chho ji yang past tense kiselengi so chala tang chai na SENDED sended le ni ma thyo che SENT sent di ki khebar dire tine how can I improve my English dingyon la to so che we say he passed class 5 is that right lishwa he passed class 5 le de jinanga pass chore le de sentence dus thina digre le thiwa de shwa kisi jinanga pass chwe choina ngan simple pass na thiwa right so pass le de ngan so past tense na so right ed kem na past he passed class 5 le na ta da chik di yesere what method did you find the best to improve students reading skill
chugu chungchung gi lok chu gi lok ser di yar ke tangai chidule tablam yakshu khare sorsung la shwa ni gi ngarang ta thangbo go chok ti chambula ni chugu chungchung la inji labdi chambula ye gong du shiban ni thangbo rimu tang ngara rimu yabu chide sing me ne thingsang da chama prim che dwara 아니 이게 참참 두구중중 그런 소리를 못 해주고요. 라틴데 직치들은 콘솔을 못 빼고 지금 이게들라 공사 쪽이 portrait 데 가지고 로트치랑이 뒤조래 데라 인팅 가지고 못 하리요래 이네 딘데 가지고 남주 인데 르몰랍니 요 말이네 그런 쪽이 디직 치닝하래 냠바티스라 sometimes anjur pu khasha simu pe abor an ye khonjol le thichu dipa we sentence to thi ani takda dikhare re du ta gyab le to ne par chik shaw thing so digi khwa chi ra thu re samgu dura ani ya shimba khandi che le thing so gi side words hin chik min chik la po ro thu chung chung ina ta dig ni gi thiwa thang bodala motivation khwa rai du la di to re dara chung chung am ngara ina kap tu shu baina side words like concept yo akurang ha ko me right di ya hui dugja how much right ina ata dinde yore dra sonda tanda chi sungara gege chasani gege chasani yamanga khari khari shingi meoda khari jangai chume mangbu chikta tanda chorni ani kharchi gore tugu chunju dun zul dinde la ba de ki thapshi chigi an pen to durwa side words le dung anju namgyu ni thikhashes and the ani away is led zunganju story chiklo origin chik tunju takpato khari lo origin tunju le di dwara ta dinde do jigang la thangbo ngap chu kya do la bache and digang la cvc words ra consonant vowel consonant cat cat la yo do tunju chik chung chung chu tunju la origin simple sentence basic sentence pu che do chik thi origin di rang de ra penetration ngi ki the pig is in the bin na phagwa di bin dustbin nan king lusa nan du la origin this sentence nan ke push min do dalana side word pig lana majo cvc word ra is in the bin da tinde chini an kurangzo lodan dus chini yargi dugure shwe ra ani eventually ngajo je chisu ani logdem nangi kurang khari badi labarajina nge go chu idura lenge so mangbuji majo lobja khala inji labde sambule ya syllabus complete chima chigi dia chagre ro sonza di lenge so angara so gigen ji imbe chane ane condition ni changma time thizi chigi na la manage to sare de jiksi go thugre shwe ra so okay, how to improve speaking and writing through activities chasha jigi go ne speaking ki jabe dang thie ni khandi yarge dang thugre lishwa ani so china tangi di pu chung chung la re sam gidra thingsang manjo ge susu kisi in the teaching aid le ra manjo tinde swe ki gau yo da de ba yo joina tinde che ra tu chung chung chila dong lo ai chikte ra dong di ani jela susu ki manjo namji na nyama lopta la manjo di book review len che ra tinde do ma thie ga ju swe yo pen na ta shu jing na la author ki ming thi ani book din na la cho khari shi du theme khari du len dus thie du je ani blank khashi chite pu juk chik la inde shu chik this ning je mu do chin so ne te origin kurang zo yan din na thing thwe do yo ra tinde do book review do ne go zo yana my favorite food la yo do ne inde do go zo ani thi la dis bol nga zo nyima yo ara 50 words 150 words na la thi la yo do dus do sta tinde limit te origin an ko zo 책 당가 옆 뒤로라 ngaran zui chinjinga wene chigira dus chin bu chinju thangbo jamdi ma chiwache kuran zole chiran zo khaje chideyo ba ine thidalene simshu tinde chik par warajina ani tinge chigi ani mangbu thigi yira ani yama zo jindan khashi shemba do jigli da to kuran zui ne sentence chik thiegi try chigira tinde do chin namorajina laso ani speaking that ngazo practice ram cherwa lengi so kisi ta di tu chung chung la me derwa so inji gi japsa ropa me do sambaina app khashi chure khasa ni dinya instagram na la lengi so la chik nyendung jina sheba yirwa app den zo khari na inji speaking che durang suigyo do yor phajo de susu gi partner do che ani inji gi japsa do tende do yor derwa den zo chik phujun na ngore china an tu chung chung la susu gege ina phege de inji dan nge chigyo do te ni ma joba che inji rang pha gyab ni khuran zola ani di inji ki gyab yo di kap to khan ji ku chila shana ti go mar tarwa nam gyu da je khuran zo gi inji ke di go ma chu ware ji ne nam gyur chi ga ni ge la gi dile thamshi chi du le di khuran zo gi le ya grammar chak chi ne inji chu ge ro tu chung chu inji ge di grammar la che ma se shwe ra
laso different clauses lishwa clauses le dung anzo sikcham le dil khura clause the phrase ni khaga re derwa ni clause thering she origin ni do rimbu chagi yesa ni clause kan lejima ni dung khura rang khapjan jik sue gi ngara di ye chashi ye ro ning so ni channel thor subscription shuru na share ra laso next is it help memorizing dictionary to improve English lishwa 직접 나도 심보이네 인지 장알에 펜토고 레레스라 기지 직접 나도 상호 심도 버리지네다 아니다 신도 레그라 이네 양아서 카푸여라 직접 상마다 나도 심도 말에 아니 직접 나가 당원이라 치쿠라 lolo tik sawa do mambule go ra penshina set ngazo par su jaba ina selfie le de location ni la tik di yomarwa sonzanda dinzo tik at chigi do di ngazo sangma jingang do simdu ye na ra ina ya ta di ngazo kisi vocabulary chokuro swagi doba yo ra jina lengizo gi indung mangsi ruchi inji gi nyen thong yo ra ani mambu nye na right things on the audio book le do the Spotify page chigena Spotify nang le podcast pe mangu do ra anzo phasel lam shor le do ring la share ki chabla Spotify podcast do chig nyem bache inji ki dila thonan chigi do jig do ra jina dinang lo ne chig mangu chig shingire yana manzo inji dung lo ring la ya susu ki ngazo namgyu ni gi dusra shugu ra ngarang gi luktu sola inji chig ma shi wa ina dirang la ga ni ma de this chig phalo da la nir do ra ine jela chig di khari ba dus do chigi chini do origina ani vocabulary le dung anzo mingchik chik buchela khogo mar darwa chachik re darwa injina la ta I di yu ne nga le di yu ne shimba changma chachik me yo che yo marwa injina la sonsa chachik os chik jang origina ani pento ga yo re rwa inchik dictionary changma jang tu ma re shwe next what's your TOEFL score lishwa nga tanda ba the TOEFL tang yung me kisi nye ki jama sorry TOEFL tangai chuna ani lenge sa len shawo so ani nganzo next could you please share your syllabus of grammar from class 1 to 5 litenda thangbo ninga ba barto ki grammar ke syllabus rojuna share chiro chidal shra kongba ma chunga la thanda mix sugar ni grammar ke syllabus ni ge inde do dilave hin ni do the case so me ngami chi this syllabus to chik so la khabu chiro ine ni gi dela khari domshi to chik this labna la do chik ta inde do chik general do chik yu ine inde grammar rang la inde do that rang la dilap le do joma ra tinde do kheme tinde thangbo ninga inde noun your wrong so parts of speech na mingsik da chachik mangbo ji shema re jina an digi yore sum ge duration ba inde thu dang changma la shida shuk ma jab na di ni ge ger gi sam chu re derwa chishina nga nor yang sigre ni ge tanda kila susogi luktu suim bada nese kwale yo ha bu marwa susogi sigi ro jina ore jina kuma chunga di le mindu khashim shibe ngara la syllabus ke suyo do me ani can you teach us grammar like I really don't understand perfect past and all lishwa I don't know what to use next lishwa okay perfect past the tense changma ga jin yindong yegi 당기 공도 시반 추즈직까지 지어라 네 링에서 직냄 추즈직 창맞다 쉬메라 수수기 part 콜라 신님도 디직 시더라 디직 펜토 레도 지섬기도 아니 how to improve English language 사와체 skill 실에 숙게디 okay how to improve English language what is the best way to learn English what is the best way to learn English 레디 sambola 수수 컨디션이 장애 투도 best way condition 장애 투도 라 때문에 장애 투도 양나 audio book do podcast do nyene 장애 투도 양나 티니 장애 투도 텐데 로직 당부 수수 되바 당부 가리요 바디 시와체 아니 딥바웨 수수게 지 next step de leorigina susula susu interest power pay ma to real and shuni to do ani what to do if someone wants to learn English from you lishra ne tamne inji changdu yo barajina khari chu real lishra ni ki dawa la online classes do jik thia go chu wai ta thanda di muthi ni khajo ni ki thitu gi me chau masira ni ki kisi chema dawa de le thia jik chungorajina 이 Instagram the Facebook to la sera tango di siruna shwe ani laso ani tinde ro jigresha thiwa
kan shubaina ta ye thizu chik nanglo ba de shawo samsra ani thiwa di me ba tharong ya thiwa be mangbo yor derwa mang chiwa chik ngarang ger la yang thiwa du nga zo inji jangaya dan di gi dewa me gyo che ngarang dewu imbelen thiwa tingi mangbo derwa ani de denzo thiwa kurnya changmal la thuji nang shwe ro nga dewu de jang yin komba nang la chiu chini de de yu lengi so ya sani khwal shugyo na yang dewu thangbo da chiu chini shuru nang shwe yin na so ani tharin ki nyendo dirang sam shangi kisi lenge sugi tanda thiwa gi ju changma dinang joyo mare ro songzang kisi part niwa goyo samna part 2 part PART ani 2 lene chengi section nang le thiro chingi ki thiwa shimba den ju ya len jago ani kisi nyendo dinang le susu gi thiwa ku ju dila le jamma si sambaina komba ma chung komba chune ma chung shwe ro thijo ge be ani nyendo de dus chini jam sha shai nga nyendo rimbo chane 단단히 니인도 베르고 차용이 하고 외라 아니 링스야 냠난게나 처음인도라 기신인도 니바 고여나 모트니디 티워치랭이디 티워셔바든 줄 렌지 고여섬나 part 2 레니 첸기 섹션 난 티로치 아니 니인도 데자미 링스 기시 디버도 시슈요 바다 아니 나지잔 다른 기념도 디펜도 부충수 삼버리지나 아니 정말 가진체 아니 마피니라 subscribe 나니 페르나 쉐라 라소 아니 링게 제마 년도 지난 겨도 제 기레와 치기요 티보들링이 상마 작부 치니슈나